Selemo sa 2018 baahi ba Northwest ba ile ba kena boipelaetsong bo neng bo aparetswe ke merusu e le ha ba ne ba re tonakgolo ya mehleng Supra Mahumapelo a theolwe setulong. Ba ne ba batla le phano ya ditshebeletso e ntlafetseng. Merusu eo e labaka hore province e bewe tsamaisong ya sehlopha sa tshebetso sa matona. Mohato o o tlilo fihla pheletsong ha lemo sa ditjhelete sa 2020-2021 se fela. Empa sena ha se tjhaellwe monwana ke bohle. So far, a lot of things have not yet been resolved. Of course, there are a number of issues that are taken care of, but with regard to rents and cents and how the value of the Section 100 has come to the Northwest, it has come as a setback more than it has come as a positive. Tse ding tsa dikgwetlho tseo ke tsa gore psychiatric hospital e leng gore essensia e bulwa ka 2018 ke Nere Mahumapelo e tlogetse fela ga e dire e na le mathata mantsi tlhoka ditirelo. Selemo se e leng re ya ditlhophong ka sona ha re ya ditlhophong ya tsebagala gore African National Congress e use madi a mafapha ho campaigner for the elections, so e ka nna ba re ke nako ya hore because ba tsa process e tlo ba telele ya ho thola madi a ha ile go section 113 because tama e tlo batla minister go authorize. Baahi ba Mahikeng ba re phano ya ditshebeletso ha iso ntlafale. Maemo sa tsona a tshwana le maloba ka go motsing wa rona ga gona tshiamo epe fela e puso e dirileng. Boiteko ba SABC ba buisana le tonakgolo ya Northwest Job Mokgoro ka ha sena ha ba atleha. Lefapha la makgotla a metse lona le re le tla etsa phatlalatso ka ha sena haufinyana. Selwane Gagau, SABC News, Mahikeng.